Dadi kene lacur nasib ditiange Keladunangan mime bapane sing lega Kudang jani bantit yang medaya Kapuk mime bapane tit yang bat-batu Oh kekini jenang mantu nih Caro kedes tengke Nagih nemenin panak kaine neng maluna. Ben pidan jen teko calon mantun kaine sugih ngelah mobil mewah teu lakar bang panak kaine pangtawang cai. Cai awak kekini jemak caro be cai. Lab-lab cai ben telon meregupuh. Paketel-tel ye matane ulo Barajo dewek dadi tersalajur Kudang jani batit yang medaya Panak ni deman mimi bapa ni sing lega Apa pesudah Supermi nih? Metawang cai gelah kesempatan kena dipuri. Masih cai ngaturang kena pakai tel-tel. Mesuang ya mata pada ke kene. Dan kayun pakai tel-tel Gelasnya. Ayo pakai cil-cil Nah cai nak berdua cing aturang ayah Jangan taruh pangau Ayo gendingan ke keto. Dadi ocem sebang adine. Apa ado apa? Sing ado apa? Yang sing ado apa mencai megende mo? Sing apa aja? Abes sebang. Dadi ocem sebang adine Apa ada di ngadi untuk beli Kuliah bulan Jumber Amresa-presa Adik bakat begadi Ngalahin beli Ngali mitro lah itu Dong kaden beli tiang sing Curek mabaso lala mabaso lala bong bala dan di tujuh di bumot mewaya lala di nonggo Aduh meletus Ayo iku Ayan kakene kena beli Ake yang lagi Gede curek mabaso lala mabaso Aduh Ram Mancan suan mau gendeng mau wek kamanci mau kejang Kamene ten wek lu. Hah? Bajune wek benange ten tepuk. Kengkeng Bayune lah jelek dunangane ten tepuk. Mare gen sun lalinin monyet Luk, Lo nyet lu galung. Bang aku jelek Bayu sing tadi keto Ci Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud lu? Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud lu? Nah Nah. Nana dong Nah. Duh. Kunapi
niki. Asal bagian pesun megene. Nggih. Ingat bekapinang pengabek lah yago. Tadi sing tangkel kepuri. Kayune sane mangkin. Nggih. Nek jane gelang diolas kapinang cai jadua. Penaken ke karang kepatian Pak Sri tangkel diajang gelah. Nggih, lurus nggih. Lurus. Lah kepuri maluna. Nggih. Yan ngelagusti nyampang bisa nyam. Oh. Sake walu kene. Nggih. Cai jani matur ing dane Gusti Patih Agung cang sing pati cocok cang. Hujan gitu. Aduh patih nyelipis king cang sing uliang-uliang. Do blenpis blenpoh. Blenpo. Oh. Jani cai matur ojo tetlu kan. Gengken. Dan uning tu dan wetan tu raresang tu. Sudah dilebih. Sing nah. Nah. Dan uning dan wenten rarisang. Do sangat tanggung. Masa Gusti Patih bisa kerut amat gitu. Bisa sing lahabo Gusti Patih. Irago parkan sing kuangan abo. Ngon kenai. Sangka lado dudur cara jani kayu putih karang asem. Gusti Patih jelema resem. Yeni rago jadi dipateh marucut. Nyen ado nyamin pado Gusti Patih. Antekan uli tamlang. Antek kau ke Gumilopina. Sing ado nyamin pado. Abro. Wicaksana. Mawibawa. Amon to deh. Botlah bahane. Saking mulai celang cai matolia. Celang. Kebatak bina buake semua ada doren cai deh. Mawen ngelingkung lantas naos seperti ini. Nah, wake jeka ngangat temundokannya dongseng. Reh cai madan parakan saya. Bisa bakat pemelinpoh ya nih. Nah, jangan. Kewala ada mah buat lakon wake kapin cai. Dadi tumen di dianci tangkel nyaman ciri perak di jo. Dan uning tu. Hah? Dong kanti kali jani ko dan matan tangkel. Apa mirip gede besar jemaah kegayaan penyaman sini. Dan wenten tu. Saking mula gede tengah kebone. Kebatak mirip payu ditunggu pekalukannya. Sengingat ya kapan pergusian. Sengingat kapan kalingan. Kene sana. Jangankan kaipo yang mula cai tanpa masuka memarahkan kapan wake. Wake masih tan lega tanpa masuka ngangun cai parakan. Pangkan wake main jelma saya perak menjali. Rarisan tu. Bisa perak yang ilab-labo. Nenek malu. Paling wake nyabsab tina kanyaman cine. Nak dijaya mengkap. Dan uning tu. Ayang melitsan patih ni ni. Yen kene ya unuke. Mirip subuh saeko. Patuh itu ngantai. Pangman je mirip ngencang wake. Keto mirip buden cine. Dan wenten tu. Hah? Apa you bin orang aja ni? Ini jelma kengken aja wake nyatuan. Ilmu biasa den. Dong asing petakon wake saut tengcai. Tan uning tan wentan tu. Wake nak pedeh ne. Jakur wake gilati jan. Rarisang tu. Laresang tu. Laresang tu. Dan uning. Tan uning. Kamekan. Rarisang. Uning. Rarisang. Muamah pemelinpohmu. Weh. Dong ketunun kadi gede emplegan ini. Salah tampi wake. Ningoh pesaut yang mancine.
Asing takon wakil mesaut tanuning tanwentan tu cai ngurukah. Tanuning tu. Nejang padoh mesaut nih. Jaten lah kengket kena cirengajang. Tanwentan tu. Kira? Ya. Deduno nu pedeh pasang wakil dah. Yen wakil man kedak bentat wakil gidatik. Rarisan tu. Celeh otak jai ni. Yen nu jadi tumpu kok jai. Sangkal cang orang dewek cine. Oh, Di tahun 2000 ni nak kewak hidupnya dari jelema pang tawang ci. ujang kewa. Bumi gunjang ganjing. Oh, Saring-saringin nampi raos sana. bener. Berupa kator liu mecelap. Oh. Ane karma kadung ugang irago menyama berajo di banjar-banjar di desa-desa. Bener. Cang ide kenewek cine. Kengken. Cai ngelap pemimpin. Oh, Kangin tujuan aman subuh madan benar lantu tuta jama kejang pon tetep irago bersatu gitu kan aja. artinya pangidai ragu bersatu berkelompok. Oh. Do ragu anu tadi manusia melu wajar berkelompok Pandawang Jai. Binatang bisa berkelompok Pandawang Jai. Sangkal ada kucap son politikon. Benar. Ngidang beiduk paras-paros sarponayo selunglung subayan tako. Nah. Cang pangluong yo pang bangko. Ya. Jaga lumar je bungur cina mempetau. Sengsan cai ngajang wakil nang pedeh. Diajang banyak cai balik ketau. Ngawak. Nang pragat tak mentuh. Inge. Semong cai neken karang kepatiannya. Apa minap membuat patut aturan cai kapun wakil. Medaging Gusti. Titiang rada gruduk sane wawutan purun tangkil semangan pisang. Nabi mawenana sapunika. Menak hengker. Risedekan dane Gusti biang nyodang wedang lingge Gusti. Mawenan titiang tangkil semang sakadi mangkin. Titiang kaudes ringi di anaknya agung. Manane Gusti tangkil semangnya mangkin. Pangsida menit tangkil kepuri. Inge. Sing tadi kali ya. Patut pisan. Dabang dewek sini. Inge. Tangkil. Jel Suryo sakit bodai. Ana sira ratu dia biar. Lubak tapis. Jelma cicing sinon. Titiang ni kena nata sangat. Dong gaya apa je macam ni? Kesan Tiada. enggak. Kita akan mau syukuri dewa dua aku. Mami sangat maka sami sampun apa? Pengabeh tangkil ring ajeng kanthi mangkin. Yen menawu enten baos ya tidak. Sanang durus tu kalau ketel paucana kanthi mangkin. Titiang sampun siaga aku. Terus Ada mulai syarat lakar bawa sanglah kapinang. Seng jadel. Nete undok lah dari rapi dini dipuri. Uleng mar mencakan cokor gelah dari rapi. Dormaneng memadu angan gelah. Seng gelah ngerasa liang nak dari rapi paman. Sujate nite. Setata sebat. Setata duh kita pangen gelah dini dipuri. Ni agak ada parakan yang maka dadu. Selesai ngidang ngeliangin kayon gelah. Yang sing te buka kedo paman. Memehan beraga si bak lang nang wicara nenek tepuken gelah dini di sini raja paman. waku. Dados nemai mangkin syukuri dewa. Lintangan rasa mabaos. Tur maning mau sang lares. Inek tanui kali daerah ke ngangen coko dewa rapi. Banyak rumah satkanan di tanah Kiagung. Yang kantos baos coko dewa. Wentan ngaturan nguningan kepuri. Mejantan tan becek ninge cokori dewa. Waku. Sebat paman. Pet prade ada banyak gelas silih sinungyang. Nakadang bas gelah. Pamakas kapinang idam beliang. Yang gelas sing paman. Ada kaglah pang makejang banyak lahin awak. Kengken maka sejatanya sakit kena gelah dan dirabi. Yang namun tu subuh makelon ni paman. Bat gelah nak kapen undok gelah dan dirabi. Apan keliwat lak saja gelah kapinang matuan lah. Pangsing kasih nengok. Sangkan yang gelah ngeredang puri dini di sinu raja. Kawalan jenis sing paman. Mumpung ada
di bawas duwe. Yen asa puniki kawentan cokor wo. Dados rabinir kiring jagat sinu raja. Luwer kaditimahane nongeng aneh dados sayang itu raga. Ye, titiang pate tetatan duwe saking jagat raja. Misalnya titiang pacang maripun yang kayon cokor wo. Selehang sapun api daging kayon cokor wo selehang sana makin. Paman. Sengke paman lak mater buka kita marap kapinanglah. Medakon mebalik korimin paman. Yen muntu sebab paman mekelone ajak lah. Sengsan paman ngerasa kapinang kayon gelah maka sujatene. Gelah mulatan suka kemaduan. Nejani kengken buat paman mawinayo. Bang sida aja gelah memungkul ini di Puri Sinu Raja paman. Dados tetan prameledang cokor wo kemaduan sabtu. Jutek latan suka. Mangda sida memungkul. Tua benar. Ye, titiang pacang mau sakit waku sesidang-sidangan untuk titiang. Kewantan awak, paman dua jadi pamitan titiang. Mangga wentan nyarang titiang ke perangkilan. Iriko titiang pacang mau ayo mau pinungas ring titiang ko. Gumugi kasidang pinungas titiang waku. Jualnya kini paman. Gelang ingatin ragan pamanin. Yen gelas yang melat sing munyen pamanin gede-gede buka kini. Saat maka yang gelas cara ciceng ngongkong malu sing lakar negor. Nejani bukti yang malu pejalan pamane. Yen subuh mau bukti, ridat kala ditu marah gelah lakar mugu. Kengken maka sujarin bakten paman marah kapinanglah. Pengabeh tetatadan gelah uli guraji. Sampun ang cokodus menir dengan ayah titiang waku. Belum mau cokri wo. Lalakar kukurian. Mediolas menengite kapan cai makan aduang. Dia pesan geladang duduk sini apa kepenakilan. Ni bener beset lantas tangkap ya tetangke sedih peparuman. Ya nina kemudian cari sekan barong. Bener ngisi tapal barongnya cai kok ngisi. Kija je kipak kang bener, kija kitok kang bener. Cai pang minu nutok. Yan buka sekan gong. Dia pengoyong datip kang ugal. Cai kalau nepukan salah kempor ya tegong tepat. Por kiri kata beteh. Dah make. Terus. Ingurah sakit neh meleh. Paman Ngurah. Aleh rakrean aku. Itu masih cai logam kelawan perak. Gar gitu kayon gelah nyingat buat tegak paman kaireng ban parakan gelah makerbu. Dormani ngeri sepemedal gelah ke duluren lah kasban sembah pango bakten paman ne madan utamu. Nah ne ngawinang rasa katiwaken cinta sajiwani rasa kain gelah di pulangan janinyen paman. Nah kewalapan subuh pada melah tegak paman diajang buka jani. Orang setan sideg lah pacang ngawetin daging poparoman aku. Ledang dados rasa puniker. Apan cingaklah konen yang madan jangkok ada di penangkilan. Sapa siro malih kayu dan cukur ini.
Icening bagus putraan gelah. Iya. Subudayanen. Dah kini dong. Pangyang kinjang benak kiniyana. Benak putraan gelah. Nah yen unuk semah pangobatin di dewone subuh lantas tampi aji di pelengannya. Kanti lantas si dewa kepenak tekening para kani dewa ane utama pemekas tekening perak. Dija lelungani dewone dija Kawentan di anak tuh. Yeay. Tidak. Pak.